yaba bo mu burasirazuba bwo hagati n'abo mu burengerazuba bw'isi bagiye kure mu bumenyi n'ikoranabuhanga, ariko burya ngo ntirijya inama na muntu. Amamodoka za rutema ikirere n'ibyogajuru umunsi ku wundi birasandara. Aho isi igeze kuri ubu, mwene muntu ayoborwa buhumyi n'ikoranabuhanga rigaburira abatari bake, rihitana benshi. Bifashishije imbuga nkoranyambaga, hari kandi n'abashukashuka kugeza n'ubwo babaha amakuru ashobora gutuma bamenya amwe mu magambo y'ibanga bakoresha, ayo bita passwords. Abo bose ntibigeze bita ku ngufu z'umurengera mwene muntu atakaza agura ibikoresho byabo by'ikoranabuhanga, bahitamo kumutanga mu bigo byinshi by'ubutasi akorwaho amaperereza atandukanye bishobora no kujyana ubuzima bwe. Uko imyaka yicuma niko abantu barushaho kwaguka mu bitekerezo, bagafunguka amaso bashakisha inzira bafasha koroshya ibyo bakora binyuze mu ikoranabuhanga ryabaye nk'indorogomo y'iterambere y'abatuye isi. Ibi n'ibindi bikubiye mu ikoranabuhanga, kurikira ikiganiro Hirya y'Imboni. Ni ikiganiro uzajya ukurikira kuri radiyo Huguka buri wa gatandatu saa moya. Mu ikoranabuhanga tujya kure. Ubunini bw'indege n'ingano yayo ntiwatekereza ko ishobora kuzimira burundu, ikaburirwa irengero burundu. Abayirimo nayo ubwayo ntibyongere kubonwa n'undi wese ukundi. Nubwo isi imaze kugera ku ikoranabuhanga rihambaye ry'akataraboneka, ibihugu byinshi bikaba bifite amasatelite, ibyuma bigenzura indege nka radar, indege zifite utwuma twa GPS tugenzura aho zigeze, n'ubundi buhanga buhanitse bwo kugenzura ikirere n'ibikinyuramo. Ntibibuza ko indege zimwe na zimwe ziburirwa irengero, hakabura ubusobanuro bw'aho zazimiriye. Amateka y'umwaduko w'indege ni maremare, ariko ni nako aherekezwa n'indege zagiye ziburirwa irengero zikazimira, abari bafite abaziburiyemo bakarira bakihanagura, nyamara batarabashije no gushyingura imibiri yabo. Indege zagiye ziburirwa irengero ni nyinshi, ariko by'umwihariko twe muri iki kiganiro cyacu turagaruka kuzaburiwe irengero mu buryo bw'amayobera, ndetse zimwe bakavuga ko ngo zaba zaratwawe n'ibivejuru aliens. Aha kandi turagaruka ku cyo benshi bita agasanduka k'umukara, black box. Indege yiguye aka gasanduku niko kifashishwa mu gukora ubushakashatsi kugira ngo bamenye icyatumye iyi ndege ikora impanuka. Ese iyo ziburiwe irengero aka gasanduku gatanga amakuru gute? Ese bwo karaboneka? Ese ubundi iyo kabonetse gakora gate? Byinshi kuri aka gasanduku n'ibindi bikubiye ku ndege byose utagiye umenya urabikurikira muri iki kiganiro cyacu Hirya y'Imboni. Are you ready for something new? 105.9 FM. Get ready to experience the sounds of Huguka. Agace ka Triangle de Bermude twabagejeho mu biganiro byacu byagiye bitambuka. Ni agace kaburimo indege nyinshi kandi mu buryo budasobanutse. Aka gace kandi kavugwaho byinshi bidasobanutse ko kaba ari indiri y'ibivejuru. Le mystère du triangle des Bermudes a été résolu. Combien d'histoires effrayantes sur des disparitions d'avions et de bateaux dans le triangle des Bermudes as-tu entendu? Certainement beaucoup. Il s'agit d'une zone étendue dans l'océan Atlantique, entre la Floride, Porto Rico et les Bermudes. Cette région est connue pour ses phénomènes mystérieux. Son autre nom est le triangle du diable. Aha, hagiye haburirwa indege zigiye zitandukanye. Umunyamerikakazi Amelia Earhart niwe mugore wa mbere ku isi wabashije kuguruka hejuru y'inyanja ya Atlantika mu ndege ari wenyine ku itariki ya 2 Nyakanga 1937. We na mugenzi witwa Fred Nonen baburiwe irengero mu gihe bari mu rugendo rwo kuzenguruka isi. Iburirwa irengero kwa Amelia Earhart kwabaye amayobera kuri benshi ndetse no kubashakashatsi. Bivuga ko amavuta y'indege cyangwa se ibyo bakunze kwita fuel ashobora kuba yaramushiranye akagwa mu nyanja. Hari n'andi makuru kandi avuga ko uyu mugore yaba yari umutasi wa Franklin Roosevelt, wari perezida wa Amerika icyo gihe mu 1933 kugera 1945, bityo akaba yarafashwe n'ingabo z'Abayapani. Ibindi bivugwa nuko indege yaba yaraguye ku kirwa cy'Abayapani, akaba ari naho Amelia Earhart yaba yarapfiriye, umurambo we ugatwikirwa n'umucanga. Ibivugwa kwiburirwa irengero kw'iyi ndege ni byinshi, niyo mpamvu aza mu baburiwe irengero mu buryo budasobanutse. Ikinyamakuru The Mirror cyo mu Bwongereza cyatangaje ko kandi hari amakuru avuga ko uyu mugore yaba yarakize iyi mpanuka akajyanwa muri leta ya New Jersey, ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, agahindurirwa imyirondoro. Ibi kandi
bikavugwa nk'aho yaba ari teori zigenda zitangazwa. Ibi kandi bigahozwa ngo nuko uyu mugore ngo yaba yarajyanywe n'ibivu hejuru bwo mu bwoko bwa aliens. Ibi kandi bigahozwa n'indege 5 z'igisirikare cy'abanyamerika zabuze mu 1945. Izi ndege 5 zaburiwe irengero mu gace ka Triangle de Bermude iherereye mu burengerazuba bw'amajyaruguru y'inyanja ya Atlantic, urugendo rwise Flight 19. Iyi mpande eshatu iherereye hagati ya Florida na Puerto Rico na gace ka Bermude. Kuburirwa irengero kw'izi ndege 5 z'abanyamerika ndetse n'abari bazirimo 14 kugeza amagingo na n'ubu ntibirabasha gusobanuka neza niba koko izi ndege zaraburiwe irengero, ndetse bigatuma aka gace zaburiyemo kibazwaho cyane na benshi. Zijya kubura izi ndege zo mu bwoko bwa TBM Avengers zari mu myitozo tariki ya 5 Kuboza 1945 ari nabwo zaburiwe irengero. TBM Avengers zari zimwe mu ndege zari zikomeye mu ntambara y'isi ya kabiri. Fort Lauderdale ni muri Florida ku isaha y'isa 8:50. Ikirere cyari cyiza nyuma y'isaha n'igice bari mu rugendo. Wari uyoboye iyo ndege Charles Taylor wari inzobere mu guhagurutsa indege yamagaye avuga ko utwerekana amerekezo twe tubiri compasses tutari tugikora neza, ko ndetse batari bazi aho bari. Nyuma gato abari bazitwaye bose baburiwe irengero, nazo ubwazo zirabura. Ubwato n'indege z'ubutabazi zihutiye kujya gushakisha, ariko ntibaragira icyo babona na kimwe. Indege za PBM Mineral yarimo abantu 13 yoherejwe ku isaha ya saa 1:00 za nijoro kujya kuzishakisha, nayo irazimira, bituma umubare w'indege zagiye zibura ukomeza kwiyongera. Na n'ubu ngubu ntago hari hasobanuka buryo ki izi ndege zabuze, yaba izi ngizi 5 z'intambara ndetse n'iyi ndege yari igiye gutanga ubutabazi ngo ishakishe izi ndege. Douglas C-54D Sky Master yabuze mu 1900, bikavuga ko yaba yaratwawe n'ibivejuru. Iyi nayo ni indege yabuze. Indege yari itwaye abantu basaga 36 mu nzego z'igisirikare ndetse n'abasivili 8 bakuye muri Alaska bibajyanye muri Montana mu rugendo rwiswe Flight 2439 ku itariki ya 26 Mutarama 2015. Nyuma y'amasaha 2 gusa ihagurutse yahise iburirwa irengero, ikibura indege 85 z'abanyamerika ndetse n'iz'igihugu cya Canada byatangiye kuzishakisha. Abantu byibuze 7,000 nibo bari muri aka kazi, ariko iyi ndege ntigeze iboneka. Nkuko bitangazwa n'ikinyamakuru Daily Telegraph, ibura ryazo ryahujwe no kuba yaba yaratwawe n'ibivejuru. Abasirikare bakuru bari kuri icyo kigo cya gisirikare Anchorage Air Force Base hafi y'aho iyo ndege yaburiye, batangaje ko babonye ibintu bidasanzwe byagurukaga muri icyo kirere mbere gato y'uko iyi ndege iburirwa irengero. Douglas C-54D Sky Master yaburiwe irengero, agakekwa ko yaba ngo yaratwawe n'ibivejuru. Gusa ibi ngibi na n'ubu ngubu ntabwo birakorerwa ubushakashatsi ngo bibashwe kuba byavumburwa. Izi ndege zagiye zibura zikaburirwa irengero mu buryo bw'amayobera. Umwe mu basirikare wakoraga ku munara Control Tower yatangaje ko mbere y'icyumweru iyi ndege iburiwe irengero yabonye ibintu byagurukaga mu kirere bitazwi, unidentified flying object, byacanaga amabara y'icyatsi kibisi. Undi musirikare we yatangaje ko nyuma y'iminsi 2 iyi ndege ibuze yabonye ibivejuru bicana amabara asa na orange. Mu nyandiko yacyo muri Werurwe 2015, ikinyamakuru Daily Telegraph cyahaye umutwe igira uti American family still haunted by military aircraft mysterious disappearance in 1950. Yagarukaga kuri ribura ry'iyi ndege. Nyamara ariko kandi cyatangaje ko umugore wa Sergeant Clarence Gibson, umwe mu bayiburiyemo, yarinze apfa 2013 akibaze cyabaye ku mugabo we. Gibson wari ufite imyaka 35. Icyo gihe indege bari barimo iburirwa irengero yasigiye uyu mugore abakobwa 2 ndetse asiga anamuteye inda. Jackson, umwe mu bakobwa ba Gibson, avuga ko kuri nyina ari agahinda yapfanye gakomeye kuba yarapfuye umugabo waburiye muri iyi ndege atamenye iherezo rye, amenya byinshi birambuye ko kuburirwa irengero kw'iyi ndege. niwe bakundanye bwa mbere ndetse mbere y'uko apfa yifuzaga kumenya icyabaye kuri data. Yizeraga ko umugabo we yagumye ari muzima ubwo indege yagwaga, wenda akaba yarishwe n'ubukonje.
ntiyiyumvishaga uburyo indege yabura ikazimira. Fokker F-27 Friendship yaburiwe irengero mu 1989. Iyi ndege yakozwe mu 1962 iburirwa irengero ku itariki 25 Kanama 1989 mu rugendo rwiswe Flight 404 yakoreshwaga na kompanyi ya Pakistan International Airlines. Yari itwaye abagenzi basaga 44 n'abandi batanu bari mu itsinda ryayitwaraga. Ubwo yaburirwaga irengero yari ivuye mu mujyi wa Garti wo muri Pakistan yerekeje mu murwa mukuru wa Pakistan Islamabad. Yahagurutse ku isaha y'isa 36 mu gitondo. Ku isaha y'isa 50 nibwo umwe mu bapilote yavugiye bwa nyuma kuri radio ubusanzwe bifashisha mu kuvugana n'abari ku butaka nyuma y'uko iburiwe irengero. Igisirikare cya Pakistan cyohereje indege nyinshi mu kwishakisha ariko ntibyagira icyo bitanga. Iyi ndege bikekwa ko yaba yaraguye mu misozi ya za Himalaya, ariko ibisigazwa byayo nta byigeze biboneka kugeza n'ubu, ndetse n'imibiri y'abantu 54 baguye muri iyi mpanuka n'ubu ngubu ntago iraboneka. Ibi byose kandi tumaze kubabwira haruguru bigahuzwa n'indi sanganya yabaye ya Boeing 777-200 AL ya kompanyi ya Malaysia Airlines yaburiwe irengero muri 2014. Indege ya Malaysia Airlines ni iheruka kuburirwa irengero mu buryo budasobanutse mu rugendo rwiswe MH370 kugeza na n'ubu hakaba hataramenyekana irengero ryayo n'abagenzi 227 bari bayirimo. Umuntu akibaza ahantu iyi ndege yari itwaye abantu yazimiriye. Hari ku itariki ya 8 Werurwe 2014 ubwo indege ya Boeing 777-200 AL yahagurukaga muri Malaysia ku kibuga cy'indege cya Kuala Lumpur International Airport. Yerekeje i Beijing mu Bushinwa ku kibuga cya Beijing Capital International Airport. Nyuma y'isaha imwe gusa ihagurutse, abari bayitwa nibwo bwa nyuma bavuganye n'abari bari ku butaka ubwo yari igeze mu majyepfo y'inyanja y'Ubushinwa. Iyi ndege yabuze mu buryo butunguranye, ntiyongeye kubonwa n'ibyuma bigenzura ikirere. Abakozi bose mu ndege bakomokaga muri Malaysia. Boeing 777-200 AL yari itwaye abagenzi bose hamwe baturuka mu bihugu 15 bitandukanye. 153 bakomokaga mu gihugu cy'Ubushinwa, naho 38 bakomoka muri Malaysia. Abandi bagenzi baburiye muri iyi ndege bakomokaga muri Iran, Amerika, Canada, Indonesia, Australia, Ubuhinde, Ubufaransa, New Zealand, Ukraine, Uburusiya, Taiwan no mu Buholandi. Bivugwa ko ishobora kuba yaraburiye mu nyanja y'Ubuhinde ariko ntihazwi icyayibayeho, n'abagenzi bari bayirimo ntago bazi ibyababayeho. Kuva ku munsi yaburiyeho, abashakashatsi banyuranye bo muri Malaysia bafatanyije n'igisirikare cyawo batangiye kwishakira mu kigobe cya Thailand, Gulf of Thailand, mu nyanja y'Ubushinwa, aho bwa nyuma iyi ndege yabonewe kuri radar. Nyuma y'ubushakashatsi hemejwe ko Boeing 777-200 AL ishobora kuba yaraguye mu nyanja y'Ubuhinde, nubwo hatigeze hemezwa neza agace yaguyemo. Ku itariki ya 17 Werurwe 2014 ubwo abashakashatsi bari bagiye gushakisha iyi ndege mu majyepfo y'inyanja y'Ubuhinde, igihugu cya Australia nacyo cyatanze ubufasha. Nubwo gushakisha iyi ndege byatwaye amafaranga atabarika, byatwaye umwaka urenga ngo igisigazwa kivugwa ko ari iki ndege kiboneke. Ku itariki ya 29 Nyakanga 2015 nibwo igice kibaba cyabonwe mu birwa bya Reunion biri mu nyanja y'Ubuhinde. Icyabonetse niba bari ifite metero 2 z'uburebure, ryabonwe n'abantu bari bari gusukura ku nkengero z'amazi mu majyaruguru y'ikirwa. Ku itariki ya 5 Kanama 2015 ubwo Minisitiri w'Intebe wa Malaysia Najib Razak yemeje ko igisigazwa cyabonetse ari ibaba rya MH370, byemezwa na leta y'Ubufaransa nyuma yo gusuzuma muri laboratoire. Nubwo iri baba ryabonetse ariko abenshi muri iyi miryango yaburiye ababo muri iyi ndege ntibemera ko byaba ari ukuri koko. Ayo ni amagambo y'umwe muri bagira ati ndashaka kumwica, ibyo yavuze ni amahomvu. Aya ni amagambo ya Zhang Meling w'imyaka 62 waburiyemo umwana we n'umukwe we, ubwo avugaga ku magambo ya Minisitiri w'Intebe wa Malaysia kwemeza ko habonetse kimwe mu bisigazwa by'indege. Boy Lafang w'imyaka 63 waburiye umukobwa n'umwuzukuru we muri iyi ndege ya MH370 we yagize ati sinabyizera, hashize iminsi 515
ibyo birahagije ngo abashe guhimba ibisigazwa bitari byo fake debris. Mu bushakashatsi bwakozwe na CNN umwaka ushize bwagaragaje ko 52% by'abanyamerika bemera ko abantu bazashyira bakamenya icyabaye kuri iriya ndege, naho 46% bakemeza ko kubura kwayo kuzakomeza kuba amayobera. Ubushakashatsi bwagaragaje ko umwe mu banyamerika 10 yemera ko ibivejuru bya aliens byaba byaragize uruhare mu ibura ry'indege zagiye zizimira, harimo n'iyi ngiyi ya Malaysia. Kugeza na n'ubu ubushakashatsi bwo gushakisha iyi ndege buracyakomeje. Ibyivugwaho ni byinshi, harimo ko yaba yarashimuswe n'Uburusiya, ko yaba yararashwe n'igisirikare cya Amerika gitinya ko yari yashimuswe ngo ize gusenya ibirindiro byacyo biri mu nyanja y'Abahinde. Hakavuga ko yaba yaratwawe n'ibivejuru, ko yaba yaratwawe na Korea ya Ruguru. Ni byinshi bivugwa kuri iyi ndege. Nyamara ariko kandi izi ndege zijya guhaguruka zakajwemo umutekano. Ni indege ziba zashoweho amafaranga menshi kugira ngo indege ihaguruke. Rimwe na rimwe izi ndege ziba zigiye gutwara abantu bakomeye nk'abaperezida, n'indege ziba zicungiwe umutekano. Urugero ni nk'indege itwara perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu bushakashatsi bwakozwe ngo mu isaha imwe iri kugenda Air Force One itwara byibura $181 by'amadolari, ni ukuvuga asaga miliyoni 135 z'amanyarwanda. Muri amafaranga $10,000 by'amadolari nakoreshwa mu kugura amavuta. Izi ndege rero usanga zitwara abantu bagiye batandukanye, by'umwihariko zo ku mugabane w'Uburayi, Aziya ndetse na Amerika. Ni indege ziba zihambaye. Twafashe urugero ku ya Air Force One bifite ubwirinzi butuma idashobora kuraswaho n'ibisasu byo mu bwoko bwa misiri. Perezida Ronald Reagan wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu 1981 kugeza mu 1989 yategetse ko Air Force One izajya iherekezwa n'indege kabuhariwe z'intambara bita Damos Days. Izi ndege zibaho ari enye, imwe muri zo rimwe na rimwe iherekeza indege ya perezida wa Amerika haramutse habayeho intambara irimo ibisasu kirimbuzi nuclear, niyo yafasha mu rugamba ku buryo itaraswaho. Haramutse habaye ibindi bitero by'iterabwoba nk'ibyabaye tariki ya 11 Nzeri 2001, iyi ndege ifite ubwirinzi mu buryo bwinshi. Uretse kuba idakorwaho n'ibisasu, ifite n'ibiro bya perezida ndetse ikaba ifite n'ikoranabuhanga ku buryo perezida yatanga itegeko rya gisirikare. Hiyongera ko kuba yanagendana ibiro bye mu ndege. White House iramutse yatewe, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iyi ndege yo rwose yakora akazi ke nta kibazo. Mu myaka yo hambere indege itwara perezida wa Amerika yakoreshwaga n'indege y'ubutasi, yashyirwagaho utuma dufata amashusho kamera ku mapine ku buryo yabashaga gufata amashusho ku butumbureke bw'ibirometero 9. Nyamara ariko kandi indege zose ziba zikomeye izigendamo abakuru b'ibihugu nk'iya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika twagarutseho Air Force One, nazo zigira agasanduku k'umukara bita black box. Twabajijweho na benshi abakunzi b'ikiganiro hirya y'imboni badusabye ko twagarukaho. Indege nikigenda jura abantu benshi bakunda kwibaza ku ikoranabuhanga ikoranye ku buryo ibasha kugenda mu kirere yikoreye amatoni n'amatoni nyamara ntihanuke n'ibindi byinshi bitandukanye. Indege rero ifite akuma bita gasanduka k'umukara black box, kibazwaho na benshi, kakibazwaho byinshi n'imikorere yako. Benshi kandi bagatekereza ko ari ak'umukara nk'izina ryako, nyamara ntago ariko gasa. Ni agasanduku kashyizwe mu ndege hagamijwe gufata amakuru yose y'urugendo rwayo, kakorohereza abakora iperereza ku mpanuka cyangwa ikindi kintu cyabaye mu ndege cyose, by'umwihariko muri urwo rugendo indege yari yagize. Aka kuma kagizwe n'ibice bibiri by'ingenzi, birimo igice gifata amakuru y'urugendo rwose rw'indege bita FDR, n'igice gifata amajwi yose yaho batwarira indege bita CVR. Agasanduku k'umukara gashyirwa mu gice cy'inyuma mu ndege, ahanini bigakorwa kugira ngo karokoke impanuka indege ishobora guhura nazo. Ikinyamakuru Aviatonvic kivuga ko akakuma kakozwe n'umunya-Australia witwa David Warren nyuma y'uko se aguye mu mpanuka y'indege yavaga ku kibuga cy'indege cya Launceston ijya mu mujyi wa Melbourne kuwa gatanu tariki 19 Ukwakira 1934. Kuva icyo gihe David yatekereje ko hari icyo yakora
kugira ngo icyaba cyose mu rugendo rw'indege kijye kimenyekana. Maze mu 1950 yandikira urwandiko abashakashatsi mu by'indege mu mujyi wa Melbourne yise akuma kafasha gukora iperereza ku cyateye impanuka y'indege. Ntibyarangiriye aho kuko mu 1956 yakoze ako yise ALR Fly Memory Unit. Gusa ubwo buvumbuzi ntibwahawe agaciro kugeza mu myaka 6 aho mu Bwongereza no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakoraga ako kuri, nibwo iryo koranabuhanga ryahembwe muri Australia. Ikinyamakuru The Business Insider kivuga ko iyo nyito ishobora kuba yaravuye ku kuba kagikorwa kari gafite ibara ry'umukara, ariko abandi bakavuga ko iyo nyito kayihawe n'abanyamakuru bakunze kuvuga ko ikintu cyose kibitse amakuru y'ibanga ari umukara black. Gusa kasizwe ibara risa n'iry'icunga rihishije orange kugira ngo kabashe kuboneka byoroshye cyane cyane mu gihe kaba kaguye mu mazi. Aka kuma kabasha kubika umuvuduko w'indege, ubutumburuke, umuriro wa moteri n'amajwi y'ibiganiro by'umupilote, ikivugirwa cyose aho batwarira indege, ibyabaye byose mu kuguruka kw'indege n'ikindi cyose cyakorwa. Aka kuma karabibika. Aka kuma kabasha kubika ibintu byose byakozwe hagati y'amasaha 17 na 25, ariko igice cyako gifata amajwi yaho batwarira gifata amajwi mu gihe cy'amasaha 2 gusa. Mu kiganiro umuvugizi w'ikigo gishinzwe kwiga ku by'impanuka z'indege cyo mu Budage, German Federal Bureau of Aircraft Incidents Investigation BFU, Jens Ferdinand, yahaye radio y'Abadage DW yavuze ko mbere y'uko gakoreshwa babanza gusuzuma niba koko gashobora kuzarokoka impanuka y'indege izaba iturutse mu butumburuke burebure cyangwa mu gihe yaba ihiye cyangwa iguye mu mazi. N'isuzumwa rikorwa ku buryo budasanzwe kuko bagakubita ku gikuta gikomeye kavuye ku muvuduko wa metero 750 ku isaha, bagatsindagiraho ikintu gifite toni 2.25 mu gihe cy'iminota 5, bakagashyira ku bushyuhe bwa dogere 1100 mu gihe kingana n'isaha no mu mazi afite ubujyakuzimu bwa metero 6000 kugira ngo aka kuma kaboneke mu gihe kabuze. Kashyizweho agatara kaka ndetse n'indangururamajwi ivuga buri segonda mu gihe cy'iminsi 30 mbere y'uko batiri yakishiramo umuriro, ku buryo kabasha kugaragara muri kilometero 2 mu mazi. Ubwo indege y'Ubufaransa yakoraga impanuka iva Rio de Janeiro muri Brazil ijya ku kibuga cy'indege cya Charles de Gaulle kiri mu mujyi wa Paris tariki ya 2 Kamena 2009, itsinda ry'abashakashatsi byabafashe imyaka 2 yose yo gushaka aka gasanduku k'umukara mu nyanja ya Atlantique, kandi basanze kakiri kazima ndetse kabaha amakuru y'ingenzi n'icyateye impanuka. Nyuma y'uko indege ya Malaysia yaburiwe irengero tariki ya 8 Werurwe 2014 ubwo yavaga mu mujyi wa Kuala Lumpur yerekeza i Beijing mu Bushinwa, abahanga batangiye kuvuga ko hakwiye kuvugururwa uburyo bwo gukusanya amakuru mu ndege. Umukozi w'ikigo cyigenga cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe gukora iperereza ku mpanuka, National Transportation Safety Board NTSB, John Goyla, yavuze ko hakwiye gushyirwaho uburyo bw'ikoranabuhanga bwasimbura aka gasanduku kuko ngo bitwara amafaranga menshi kajya gushakishwa. Yatanze urugero ku mpanuka y'indege y'Ubufaransa twavuze haruguru, byatwaye akayabo ka miliyoni 40 z'amadolari kugira ngo kabashe kuboneka aka gasanduku k'umukara. Ngayo ngoko rero twari twagarutse ku by'indege. Hari indege nyinshi zagiye zibura zikabura ku buryo bw'amayobera. Tugaruka kuri benshi batubajije ku gasanduku k'umukara buryo kigatanga amakuru n'ikoranabuhanga gakoranye. Njyewe nitwa Peter Clever Nizeyimana. Iki ni ikiganiro Hirya y'Imboni, ni ikiganiro cya Radio Huguka. Ushobora gutanga igitekerezo cyawe binyuze kuri Facebook page yacu y'ikiganiro Hirya y'Imboni, ugakanda like ubundi ugasiga comment. Yaba bo mu burasirazuba bwo hagati nabo mu burengerazuba bw'isi bagiye kure mu bumenyi n'ikoranabuhanga, ariko burya ngo ntirijya inama na muntu. Amamodoka za rutema ikirere n'ibyogajuru umunsi ku wundi birasandara. Ahise igeze kuri ubu mwene muntu ayoborwa buhumyi n'ikoranabuhanga rigaburira abatari bake rihitana benshi. Bifashishije imbuga nkoranyambaga, hari kandi n'abashukashuka kugeza n'ubwo babaha amakuru ashobora gutuma bamenya amwe mu magambo y'ibanga bakoresha, ayo bita passwords. Abo bose ntibigeze bita ku ngufu z'umurengera mwene muntu atakaza agura ibikoresho byabo by'ikoranabuhanga, bahitamo kumutanga mu bigo byinshi by'ubutasi akorwaho amaperereza atandukanye bishobora no kujyana ubuzima bwe. Uko imyaka icuma niko abantu barushaho kwaguka mu bitekerezo,
bagafunguka amaso bashakisha inzira bafasha koroshya ibyo bakora binyuze mu ikoranabuhanga ryabaye nk'indorerwamo y'iterambere y'abatuye isi. Ibi n'ibindi bikubiye mu ikoranabuhanga kurikira ikiganiro Hirya y'Imboni. Ni ikiganiro uzajya ukurikira kuri radiyo Huguka buri wa gatandatu saa moya. Mu ikoranabuhanga tujya kuri Al-Qaeda is to